1 Thessalonians 3. Basahan tayo pa iti maminsan. Deti passage. Tana irugik itay Sunday School. Deti topic tayo nga ti paulo na what makes a thriving faith? What makes a thriving faith? We have taken the first two. We'll take the number 3 and we'll take number 4 this afternoon. Responsibly. Gapuna, idiada kami, di kami maurayen, napanunot mi anasaya at nuagbati kami, adakda kami ijay Atenas. Tapno awan kumatitaw amagaraw, gapo kadigitoy arigat. Tada kayo metlaing amuyo anayaban tayo, nga maipaay itoy. Gapumet itoy, idinto adyak makaibturen, nang ibaunak tapno maamuak ti pamatiyo, dilaket tati manag sulisugen na kayo, ket ti aramid mi agbalinto abareng-bareng. Amen. Gapuna kakabsat, naliliwa kami maipapan kada kayo iti suami na tuok mi, ken rigat mi gapo iti pamatiyo. Tanya ti pagyaman na mabalin mi manen nga ited iti Dios, gapo kada kayo. Gapo iti amin na rag-o, apagragragsak mi, maipon kada kayo ti sangwanan ti Dios. Ngimtimet laeng Diyos kenamatayo, kenaputayo Yesu Kristo, ti mangidalan kumakada kami ngagturong kada kayo. Tapno inton panungpalan na, mapapigsa, dagiti puspusoyo nga awan ti pakapilawan da, ti kinasanto ti sangwanan ti Diyos, kenamatayo, intuno iyaay ni Apo tayo Yesu Kristo, ako yugen, dagiti iso amin, asa santo na. Tumugaw tayo kakabsat, kati Apo, bendisyon na natin sa unga na ibasa. Bayat ti panagbabike mi nalabsam mi, dahil may sa barangay, dahil ti Santa Catalina. Napansin ko, dagito'y pagay, yan ti bakras, dagito'y bantay ko natin, hill, anat Ilocanot hill, turod. Hana bantay, di jay, turturod. Ket nagwonder di panunot ko kakabsat no kasanot pa ng padanumda kasi digiti makitkitak nga pagay ket uray laglaylayos ti danumda ti kaado. Ngam apay di jay kakabsat ket nakamagmaga. So nga nagsaludsud ket naamuak nga digiti gayam nga bini ket talaga nga nairanta nga para ka digiti tikag na daga. They can survive and they can thrive. Kakabsat kastamot ti kayat ti Apo nga makita tayo itang bigat. Nganyaman iti season nga dumteng ti panagbiag tayo. Ket makasurvive tayo. Day ti pamati tayo. Ken ag-thrive ti pamati tayo. What makes a thriving faith? I define to you what is thriving this morning. Nga ti meaning na flourishing and prospering. Adu dagiti negosyo nga nag-close during the pandemic. Ngem adumot dagiti negosyo nga idi nag-pandemic, nag-lockdown, akad adadapay kit di kakabsat nga pimigsa. To cite an example, digiti adati medical field. Adada nga pimigsa kakabsat. Idi imay iti lockdown, wano pandemic. So, as God's people, deti Thessalonica, ni Apostol Pablo, tinarigagayan na nga mapan bisitaen digiti kakabsat. Tapnon kumustaen na, paregtaen na, ken papigsaen na digiti pamati da. Gaputaan muna ti agdama nga pagpaspasaranda. Every single believer will have a crisis of faith. Every one of us. Dumteng iti krisis nga pakasuutan iti pamatim. Ket amin tayo na dumaduman o istorya tayo, dagiti nagsimbang bay, naglaslasatan tayo nga problema, parikot.
ngem kas di nga by the grace of God. By the grace of God, can by faith, we are still here. Kat makita kakabsat, iti parabor ti Apo kan ti pamati. Di kiti nga sumangbay nga krisis, haan nga gapu tahan tayon mamati kini Apo Diyos. Numampay dumteng no daduma, iti kasla pa nagpangadwa. When no pa nagkapoy, pa nagdwa-dwa iti panunot. But it is that they are being stretched. Mawat-wat. Digiti pamati tayo in unfamiliar ways. Hante pinapadasan kung nagpasaran, digito yung suot ti pa nagbiag. And it can be really difficult. So, the Apostle Paul as a servant of God wanted to go to Thessalonica to find out, to encourage, and establish the faith of these saints. Tibigat kakabsat na i-share ko kada tayo, how to have a thriving faith. What makes a thriving faith? Number one, our faith needs to be encouraged. Haan nga ni Apostol Pablo, iti mismo nga napan. Takunan nagat, pinilik ti agbati. Ngem nang ibaon, iti mapan mangkita. Dayday kat awan sa bali na nga Timotheus. Ni Timotheus, isot na ibaon, nga mapan mang-encourage. Mangkita, mangkumusta, digiti kakabsat. Kasta kumamot dito HBBC family. At dada kumamot dagiti members nga ti puso na katkas kan Timothy. Nga nakasagana nga mabalin nga baunen ti pastor. Brad, ingka man bisitaan di kapsat. Tita pakibisita yung man ni Kastoy. 2-3 Domingo nga dito makitkitan ti church. Da kayo nga disciple, steward, leaders, paki-follow up po man ni Kastoy ket naka 4 lessons tayon, uray may isa awang pinai-submit ng inanseran. Anat problema na. Anat kurang, anat awan. Apay nga na naka-submit. Brethren, not only nga dapat ordinary members tayo lang dito church, but let us seek to be a Timothy, a Barnabas, the encourager, the son of consolation, kunana ti Bible. So I hope nga datayo kakabsat ng nangruna, kadagiti na baybayagan nga members, hangko mga datayo, dete ma-baby, no dikat datayo ti tumulong nga again courage kadagiti younger in the faith. Because our faith needs encouragement. Nagsaya atin kakabsat, no doon may nang bisita ken ka, ket amuna ti ibagbagana ken ka, halaan nga makisimpatya nga makipagrikna ka DJ parigot mo, ngem amuna iti sa uti apo nga rebe nga iyad advice na ken ka. Kadijay nga maddaan iti bangar, pakalawlawagan, ken inanama itapusom. Nagsaya atin kakabsat. Amen? Our faith needs to be encouraged. So iti dayti nga bigat in application. Kada tayo nga members nga daditoy. Sino dagiti kakabsat ti Apo nga nabayagen nga dito nakitkita? Sino dagiti kakabsat ti Apo nga dapat mabalin nga bisitaen? Kada kayo kakabsat di talawag. Kita nyo man, di kita tugtugaw tayo dita. Kita nyo man ti rupa, di kita adadta nga present ita. Sino di kita kakabsat tayo ti Apo dita? Young people can adults. Nga masapol, nga mapan pasyaren. Di dahi ti nga lawas, adada di kita impan ti Apo ti panunot ko, nga mapan bisitaen, kumustaen nga pamilya, maikararag. Amen? Kadamuyo kakabsat, no umay ka magbisbisita, han nga di merienda ti nasisita. Numampay no adda, thank you. Ngem nasisisita, nga no may kam nagbisita, you are a Mary, not a Martha. Ni Martha, nagabala ti panagsagana. Pagkadangamin, di kita dumagat, nung kami umagbisit ni pastor, kababay, no awang maipasangom. No. Sang kami nga imay makimerienda kakabsat. Imay kami tapno umay da kayo i-encourage. So kakabsat ti Apo, di talawag, kitaan nyo, sinot young people tay dita, pakikita yut basit dagiti dagduma, nga naging involved ti discipleship online class, wano ka dagiti single career and young adult fellowship, please know their situation. Kaya, no kas pagarigan na maka-join ti Friday night, know the reason why. Baka awan data da, weak signal, no cellphone, do something about it. But if you love your brother in Christ, sikapin mo nga makangit ti sa uti Apo because jay pamati na masapol na ti ma-encourage. Kada kayong kakakabsat dito abroad, we have our available online sessions. This afternoon, 3 o'clock, DOC.
Every Friday night, single career. Every Monday morning, Philippine time, 10 o'clock. Nakamunuan at oras yun abroad. But we have our Zoom meeting, LDP, long distance preaching. So you can join us. There are a lot of services our ministry is offering to encourage your faith. Number 2, our faith needs to be expressed. So nakita tayo kakabsat nga digiti Thessalonian believers, iti padamag ni Timothy kunana ket amom Apostle Paul, dagitoy kakabsat ti Apo di Thessalonica, makitam nga narayray ti pamatida. And what is the best way to show that you believe? What is the answer? Kantaan tayo man. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. It's always obedience. Obedience, obedience, obedience. Napakita tayo muna nga gundaway, they received the word of God, not as the word of men, but as it is in truth the word of God. Napintas ti puso da. Saan ngagkaljas ti sa utiapo? Saan ngagtaltag? Saan ngagbalandra kat kunana? Para king ka DJ, sister, Api namin awan ni Kastoy, dapat isunat adda nga makangig daytoy. Han na makita di sarili na. But they were very receptive. And the word of God effectually worketh. At the bunga na kakabsat, at the epekto na tibiyag dati sa utiapo. Now, this morning, in our main worship, let me share to you the third ingredient for our faith to thrive. Number 3, verse number 5. The Bible says, "For this cause, when I could no longer forbear, ididyak makaibturen, nang ibaunak tapno maamwak ti pamatiyo. Dilakit tati managsulisog, sulisugen na kayo ket ti aramid mi, agbalinto abareng-bareng." Number 3, our faith needs to be evaluated. Our faith needs to be evaluated. Anat evaluation? Evaluation ko na tayo man. The meaning ti evaluation kakabsat ket assessment. Di ba? Assessment. Kaslang kumano negosyo. Assessment tayo, damot lang sumusumrek, damot lang profit tayo, digiti anak tayo, assessment. Damot lang mad-adal da eskwela, nang runan to kada ito kakabsat, parents, heavy ti responsibility ti parents. Kaputa ti anak, stay at home nga agadal. Ket, as parents, responsibilidad mo to nga mga miris. Dangat tamat lang mad-adal, ti anak ko, ti online class na. Baka man madamat online class kat irap-rapin na mo ti ag-Facebook kada ML. So you will have to evaluate. Ta, dim kayat nga masayang tay, magasgastos. Nga, balon na. Tay, gastos ti pang data. Tapno maka-internet kayo. Amen ba? Gimatang ka ti cellphone. Ayat ti tabeng. Tapno lang ti kastagat, maka-online ni Blessy. Ha? Basa ka ba Blessy? Haan? Okay? So you want to evaluate, to assess. The Apostle Paul said, hangko kayat nga makita nga iti inaramid ko nga nagbanugak ket masabotage. Amoy, deta meaning ta word nga sabotage. Dete unaware ket biglalatan kakabsat nga dete no kuma ijayan ta kwa. Yan ta igid ti baybay, di ba? You build castle on the sand. Di ba? Pagam-amom kakabsat ket de umayon ti nakadakdakkel nga daluyon. Wanan na perdite inaramid mo. Paul said, I want my effort, kahit ko nga makita, na ti effort ko nga nagkaskasaba kada kayo, ket saan nga masabotage. So he made an evaluation. Aware isuna, the Thessalonian believers were being persecuted. So he wanted to find out whether they were steadfast, nagtalina dakadi, or whether they apostatized. Anot apostatized? Baka si mabalin dagiti theology da. Baka si mabalin iti belief da. Baka bimaliwen iti philosophy dat panagbiag. Nasulisog da nga agbaliw iti prinsipyo. Wenno filosofiya. Okay? Or whether they would question God. Baka met question na randan ni Apo Diyos because of their sufferings. Or whether they turn from serving God.
Ket kunana, lest our labor be in vain. Listen, brethren, the devil wants to sabotage your faith. Deti sa utiapo, nga kang runaan, nga may kaskasabaka na tayo, kayat nga agawon ni Satanas itibiyag tayo, ket sukatan na, dagitihan na usto, nga panagrason iti panunot. You are what you are reasoning, what your reasoning is. No anyat reasoning ta panunot mo, si kadaitan. Kasta itibiyag mo. You are a result and fruit of your reasoning. So what the devil wants to do, digito na imula nga prinsipyo, ti sa utiapo, maawan, mapukaw, maikat ken ka, ket masukatan, itihan na usto nga reasoning. Watch out, young people. Tauray nag-grow ka iti Sunday school, nagangkangag ka ti sa utiapo, nohang nga si mag-epsep nga usto king ka ti Word of God, ket saan nga nagbalingan na tibker ti ramot mo ti sa utiapo, ag high school ka, ag college ka, adda pa naka-iswem. Maibarkada ka, maguyod ka ti lubong, ket agbaliw ti reasoning mo, jay dati nga kaaryek mo nga basol, mairasonam ton ket kunam, okay lang. Jay dati nga kaguram nga aramid, agbaliw ton di reasoning mo ket kunam, okay mo't gayam? Temok idiket madi? What happened in the process, kakabsat? The battleground is in the mind. So ipakita kada kayo iti dayti nga bigat, deti situation digiti Thessalonians, no apay nga baunan na ti Timothy, tapno mapan na checken, ti pamatida. And the way to check their faith is to find out their obedience and to find out their reasoning. Siguro ada interaction, agsasarita da. Kat ag-preach, wano agsao, kat agsaludsod, kat dinggan na kakabsat, no anat sungbat da. And he will try to find out if they are still standing in the faith or they have apostatized. Kakabsat, iti dayti nga bigat, we have a real enemy. Sabali deti battlefield iti biyag ti may sa Kristiyano. All of us, whether you like it or not, this has been existing for more than 4,000 years. Nga ni Satanas kayat na nga dadaulen, dagiti amin nga buinangay iti Apo. You have to know that God is a wise God. And wisdom is a builder. Amin nga buinangay ni Apo Diyos nga nasayaat. Makita yung all the way from the Garden of Eden. Awan sa bali, nga inararamid ni Satanas no di mang sabutahe, mang dadael, mang duprak, dagiti amin nga nasayaat nga buinangay iti Apo. And if you look at life that way, then it will help you face your battles as a child of God, as a Christian. So amin kakabsat. Aging gana nga makita tayo, if you read the Bible, alahan ko ka, doon ti agistorya kakabsat, ngam saitan kailang, tapno di kasta kat ma-appreciate yun, di bagbagak nga punto. Nagrason ni Nimrod, malagip yun ni Nimrod. May sa iso na nga influential, charismatic leader. In making quantity, may isang reasoning, and I believe it was a devil mindset, it was a idea nga naggabukan Satanas. Kati idea na kunana, okay, masapol nga may sa tayo nga lahi. Amoyot lahi, tayo nalabagati, adati uneg na kakabsat. Amen. Naiimas, DJ nga tinapay. Kailangan iisa tayong lahi, kunana. Hantay dapat nga mawarawarakan masina-sina. We will have one race, kunana. So what we will do, kunana, agpatakder tayo iti torre, so the Tower of Babel. We will reach into heaven. At the similarity na kan resemblance, di gijeng ambisyon, kadijeng ambisyonan ni Lucifer. Nakita ni Apo Diyos, hanga isot pagayatak, dahito yung panggap, di gito yung tattao. So winarawara ti Apo. And at what happened? Iso nga nagkaroon iti many languages. All the way kakabsat, Satan wants to sabotage everything that God builds. Kat dahito'y pati dahito'y trabaho ti Apo ti HBBC, kakabsat, may sa detoy kadagiti top 10 list ni Satanas, wanted list tayo di impyerno, kakabsat. For your information, wanted list ni Pastor Proby Cadelinia, ijay presinto ti impyerno. Baka top 9.
Kat kuna ni Satanas, sika nga alipores ko, sikat baunek nga mang sulisog tibiyag na, sikat baunek nga mang dadaol dagiti members na dita church, sa butakyem dagiti amin nga nasayaat nga naisuro, nga naibuangay, iti pamati ken biag dagita nga membro ti Hosanna Bible Baptist Church. Pakapuyem iti pulpito, pakapuyem ti leadership, suktam ti reasoning dagita miyembro na, tapnon kumapoy iti leadership iti Hosanna Bible Baptist Church. I want you to be aware of that today, brethren. Because the real battle is not physical, it is in the mind. We call it psychological warfare. The devil will tempt us, kakabsat. God reminds us that amoy ni Apo Diyos, tiway ni Satanas nga mang sulisog tibiyag tayo, kasi tiway sa ngaway na. Kang kahit example, iti Garden of Eden, di ba, amin, they have everything perfect. May salaing ti imparit ni Apo Diyos, di ngamin. They had everything perfect. Ket ti inaramid ni Satanas, impakita na, nga dayjay banag nga awan kadakwada ket kas nang isu iti naipaidam kanyada. In application, what the devil does in your life, ket mapukaw dayjay makirinnasun ken ka, tapnon dayjay banag nga inted ti Apo ken ka, imbes nga isut makitam nga pagyamanam, daytay ket awang ken ka, isut pang sulisugan ni Satanas ken ka. Hello? Kat i-compare mo ton te addaken ka, kundi te awangken ka. Kat kunam, kayat ko di jay. That's how Satan works in the mind. Isu kay tinakisaw ken ni Eve, di ba? Anat isurusuro ti Bible, in everything give thanks. So what God is telling, look at what you have. Look at the things ngayon to diapoking ka. Learn to thank God for all the blessings. And then what Satan does, kung na hangisot kitam, digito kitam. So what the devil did to Eve, instead of telling Eve, nagmayat de situation yun, nakakainggit kayo. Hindi, sabi niya, alam mo Eve, may kulang ka, eto ang wala sa'yo. Sayang to, dapat maranasan mo to. Dapat matikman mo to. Dapat makain mo to. God will remind us to be thankful, but Satan will show you what you do not have and will create desire to have it at the expense of stepping out of God's will. That's how temptation works. Psychological warfare. Pag-aralan yung maigi. Kasano nga ni Satanas, solisugen na ka, aging gana nga tibiyag mo kat ag-disobey tayon iti Apo. Ipakita na day di awan ken ka. Imbes nga agyaman ka di adda nga inted ti Apo ken ka. Tunukwan, solisugen na ka, patauden na ti tarigagay, aging gana nga you even to the point nga step out ka iti will ti Apo just to have that thing. Satan will tempt us. Hello? And then, the devil is very subtle. Anat kahit na nga sa unti subtle kakabsat, nasikap. Kumbinsiren na ka iti panunot. Kahit advisean na ka, nga dayta dakes, uray dakes, ket aramidem, it will not harm you. But it will satisfy you. Diba? Nagsarita da. Apay, agpaiso nga impari ti Diyos, nga diyo ka ng tabunga. Kuna ni Eva, hambi ka nga sa giden, kendi mi kang kanen. Tando aramiden mi, matay kami. Anak ko na ni Satanas, no. It will not harm you. Amo ti Apo, nga no, kanin yung tabunga, malukatan ti panagkita yo, kadagbaling ka ito nga Diyos. There is something at the satisfaction ken joy kadayta nga banag. Gahana kayat ti Apo nga mapadasan nyo. And so many Christians will begin to explore the world. He is very subtle. Psychological warfare. He will try to influence your thinking and behavior. Iso nga kakabsat, nubukod mo lang nga rason, hana maibilang nga nalaing. Ti talaga nga nalaing, jay rason nga aggaputi sa utiapo. I-meditate mo dahil kakabsat no agawid ka. If it is your only own reasoning, you will find out at the end, it is not the best idea. The best is always the Word of God.
The battleground is in the mind. Dito'y panunot amin, kakabsat. So nga importante nga, dito'y panunot tayo, gwardyaan tayo, bantayan tayo, ikan tayo ti usto, kakabsat, nga prinsipyo, ken panagrason iti panagbiag. Kat dito ti kayat ni Apostol Pablo nga makita. Baka nagbaliw mo ti philosophy da digitoy. Baka nagbaliw ti reasoning da, haanan nga ti sa uti apo. Amen? In times of plenty and in times of poverty, he injects an idea. No times nga napintas ti kasasaad ti biag, times nga panakaupay, umay nakasulisugan. He will put an idea in the mind. He will turn our attention. Kat kunana, kitamban, di gito yun nga nailubungan nga tattao. Hanakasking ka. Deta pa nagserbim ti apo. Nakapudpudno ka. Obedient ka. Ngim apo isuda na ragragsak da ngim si ka. Ala, kitamban, ang birisem man, no kastang agpaiso kakabsat ti acceptum nga reasoning. Happiness is the goal rather than God's glory. Di ba? No ti goal mo kat happiness, talaga kakabsat mo upay jeriknam nga mangkita ti nailubungan. Ngam no ti goal ti pusom is to glorify God. To honor God. Nga ni Apostol Pablo di kunana namintaluak nga namalmalo. Iti katingaan ti taaw. Awan ko na agbubuteng da panagdanag ko. Nabatbatuak. Gasam deta kabsat. Kahit mo pa iti agserbiti apo no kastagayam ti maaramid ken ka. Kahit mo pa iti agministry no kastagayam iti sangwem. Ay ano na, everyone wants to be happy. The philosophy of the world is happiness is the highest good. Deta ti philosophy lubong. No anyat makaparagsak king ka, data ti aramidem. That is a satanic philosophy. Because no kita ti Biblia kakabsat, the goal of a Christian is not happiness. It is to glorify God. Kat bakitam to nga di panangi-glorify mo ti Apo, di jay mo to nga makita ti satisfaction iti puso. Why? Because it is the fulfillment of your purpose. Isu ti panakaitungpal, di jay purpose ti Apo ti biyag mo. Hello? Oh, do you know the purpose of your life? No awang purpose ta biyag mo kakabsat, awan na kumpurme lata ti direksyon nga papanat, awan amo ma-purpose ti panagbiag mo. So nga, personally in my life kakabsat, ket daytoy ti kanayon nga pampanunutek. By the grace of God, nasapa nga na i-mindset kanyat. Naimula ti panunot ko, daytoy nga prinsipyo that the goal in life is to glorify God. My aim is to magnify Christ. So kung uray ka, di pa nagbabike ko kakabsat, makatulong kanyak physically, ngayon ko na ti Bible, bodily exercise profited little. Kasapulan, ngem, dakdakkel nga priority di godliness. Hana dapat maneglect di godliness. Because when you have wrong priority, adot maneglect mo. Pintas yung baga ni Pastor Abante. Nuhan na ustot priority ti biyag, adot maneglect mo nga nasisita ti panagbiag. So learn to find out the right priority in life. And the Bible says that godliness profited in all things. So nga, what a blessing. Tauray ka, di pa nagbabike. I have my PSI, Padjak Spiritual Insight. Mano titataon nga nag-message kanya. Kat kunada, Pastor, what a blessing. Abangan mi, the PSI mo everyday. Kat kunakat, sorry, han nga everyday ti PSI ko, every other day. MWF ti schedule na. Dadadigiti na sharean. Idi Friday, na sharean ni Edward J. Kapitan iti Manarang Bintar. Hana amo nga kapitan. Ta simple. Humble mo ti kapitan na tahan na imbaga nga siya ti kapitan. Barok, dinamot ko na aya. No di kat anat ko nam tata ko nam lata, uno manong. Ay tito, imbaga ta medyo social basit de inusar mo nga termino. Tito ko na. Di kwan, nalpasdan kakabsat nga nasolwiningan na, umay ni Rohel. Brad, isot kapitan dito. Apo, permit ro na ako nakakabsat. Kunana, ay kap, di mimet kamin ammo, alatot ikararag ka. Inkarkararag na tapno mal alabar. Di ba in nakakabsat? Kapitan gaya? Ay, di kwan hanggang makaadayo, daman lakayang kakabsat. Naginana kami, dala kayo nga lumabas. Winitnessan naman. 2 souls. Kat timay sa nga goal ko ita, kada kayo nga kaduak nagbabike. Kat every time nga mapanti agbike, we will find a spot, ag prayer time tayo kakabsat.
we will spend 15 to 20 minutes, i-assign ko, Brad, ikararag mo dito. We will have a prayer time. So nga, godliness, no ikabil mo ti godliness, iti amin, no detat prinsipyo nga naimula keng ka, kakabsat, hanto nga di main sa saan, ti pamatim, it will be a thriving faith. Adut tao nga mainspiraran ti pamati, they will be drawn to the Word of God, they will be drawn to God because of the testimony of your faith in the Lord Jesus Christ. Amen? So mga kakabsat, the devil will convince us that sin has no consequence. Kung nanaawan, hangkay matay, no kanon yung tabunga, maluktan pa nakita yung, agbalin kay nga Diyos, it's the old psychological warfare. It is still the same today. And how many Christians uray amuta yun kakabsat is still matnagtay lata. Makonvince na tayo lata ni Satan, di ngamin, agbaliw lata treason tayo, gayang, ipipreach ni Pastor Idi, nga disobey ka, kat agbackslide ka, kat dosaan na katiapo, kat hamag kanyak. So, the day kakabsat, experience will become your reasoning instead nga the Word of God. Listen, han nga amin nga experience kakabsat, kat usto. Experience is a good learning experience. It's a good learning way. But you know what? Not all experiences are right and true. Kang kahit example. As pagarigan, kung naging ka DJ may isang tao, amom, witnessam ko di ba? Kat na ibagam ken kuha na nga amom, tidala na mapanlangit saan nga ni Maria no dikot ni Apo Jesus. Kat kung naging ka, guray ka man, kung na. Anak kahit mo sa wen, ulitem, tidalan nga mapanlangit ket saan nga ni Maria no dikot ni Apo Jesus. Ay, kamali ka ko na. Apay, ubingat pa idi nakitak tila nga ni Maria. Experience. Brethren, anat ibagam nga rod ka dijay. Experience. Isot nagbaling nga reason na. Kumbaga tinang establisan na ti reasoning kan prinsipyo na, di na experience na. Think about it. Sapay ko mata i-consider yun, dito kakabsat nga point, ita nga bigat. At daming experiences tayo, but experience is not always right. Kung naging ka, amo may di ubingat, ijay yanta saba. Nakitak ti duwa nga mata. Langalata ni Mary. Nagluwa, jay saba si ka. Kat nagayos idi, nakadano ni jay baba, sa nga sapad met nga saban. Tapos ibagam ita, tagibasitam ni Maria, ay, di tatang agidjat, basta kanyak mamatiak kan Maria, gapo dyan na padasak. Brethren, be careful. Awang kasti sa uti apo nga isut pagbalinem nga final authority tibiyay. Amok nga duka da kayo tin inauna nga amang ng siyak, ngem dayti sa uti apo ti final authority tayo latta kakabsaan. The devil is very strategic. Naliingmet nga sumsumrek, no kasanumot titirada na, madiskarte. He will try to find your weak spot, your Achilles. Sa pulen na di weak spot mo kakabsat. Ano dati weak spot? It is the point where you are vulnerable. Ano ka na sa vulnerable? Di ba no basketball player ka? Sa pulem, di kalakaan nga panglusutam. Di ba kakabsat? Numabalbalin, no, at the weak defense, they jay ititiraem. Why? Because han nakakaya nga stopin. He knows the right timing. Amo na nga tsempuan. So kamuyo, siguro ni Satanas, tsempuan na ni Eva. Kat kunana, the only time nga ni Eva, kat vulnerable ti sulisog, ket no awan nilakay na itisibay na. Amen? So awanan kakabsat ni Adan, di sibay na. She was alone. Kat kuna ni Satan, jackpot. Ito na ang aking pagkakataon. Amo ni Satan kakabsat, di vulnerable ka. Mabaling at ipagkapuyam kakabsat kat when you are hungry. Numabisbising ka kakabsat kat talaga nga kasla Isaw. Muy di istorya ni Isaw? Kini Jacob? Kadagawid ni Isaw, permi kakabsat nga matalimudaw en tibisin. Kat nang runa kakabsat nga nariknan at panagkapoy na, idinaangot na, dayjay lut-lutuen ni Jacob nga swam tataenteng.
Adabasit angot na nga pinapaitan. Kat kuna na ading, para mananak man la, deta swam. Kat kuna na nga kasta ni Jacob, guri ka manong, with the condition. Okay, anak condition ading, agsinno kat tangarod ti lugar. Siyak tinauna, sikat inaudi. Siyak ti agtawid, sikat sumaruno kanyak. Anak numukpay, deti posisyon. Mabisi na kon. Compromise, gapo ka DJ, hunger na. Isot nagkapuyan na. Maybe, when you're angry, ti weak spot mo kat temperance, di temper mo, listo kag pungtot. Kunan Satan, sige, bayak nga grow, deta nga Kristiyano, nalakak to lang at ipuugen. Maminsan lang nga pagpungtutek, nalpas ti biyagnan. Maybe, your weak spot is when you're lonely. Lonely, di ba? Are you lonely, Edward? Mr. Lonely? MD, are you lonely? Kat, no deti ti weak spot mo nga hamukaya nga handle ti loneliness. Kunan Satan, I will cite a situation to develop a reasoning in his mind. Maybe when you're tired, everyone is tired. Whether you are working iti pag-ubram ket ti taltalon, wenno opisina, agdumati, pakabannugan. Kung kunang ordirabi, digiti men ket agistorya kami, apo pastor, da kami agtaltalon ket no agawid kami ket di mi pay maguyto ulos ming kunada. Paiso aya, digiti agtaltalon. Amen? At anuwas kay inyo damong kat nagurugan. Halakit di nga urot nga ipapatay. Ngayon di kita akop opisina, sa balimet, stress da kakabsat panunot. So when the body is tired, you feel that something is missing. Kulang Agod ako, pat ganito. Di ba? So, anat nakita tayo kakabsat? Hungry, angry, lonely, tired. Kailan nyo man di first letters, spell it out in one word. Look at it. Halt. Amoy it halt? Stop. So when you are hungry, when you're angry, when you're lonely, when you are tired, stop for a moment. Ponder. Pray. Review. Lord, what should I do? Dito yan apo ta in preach ni pastor. Dito yan, Lord. Because it could be your vulnerable time. It could be the right timing for the devil. Tapnon ti kasta kakabsat kat ibawing nagat mabaliwan di panagrason iti panunot. And just like Eve, she changed her mind. That is how Eve was trapped. She was vulnerable. She was in a vulnerable spot one time. Satan suggested an idea. So nga kada kayo nga young people, apo, kanyak nga pastor ket ti burden ko no kagat no makitkitak di kita ipopos yung quotation ko naket kasla mai kontrati sa uti apo di kita quotation di kita nga young people no kung kunak di kita share makakita kay lang di kita kaslang lalo no dahugot na ngamin ket sa bali ngamin di dating na ngamno ibebes ko ket adayo yan ti word of God deti where this statement the spirit where the statement is coming from is not of God. Be careful. Even today, kung na di Bible, there is the spirit of the Antichrist. Hanggang ni Antikristo ti adda, the spirit of the Antichrist. And it is the spirit of the Antichrist deals with philosophy. Philosophy. What is philosophy? Mind, wisdom, love of wisdom. Sophia, wisdom, idea. Iso nga, makakita ka ti quotation ko, lalo no medyo mai-relate ka di jagda mga pagdadaanan ko, mayat deto siga. No. Test every spirit. That is discernment. Test every spirit. Pastor, ano ka son ti test of every spirit? Kita, no, day nga statement, day spirit nga kasla naggapuan na dayta nga sarita, no, ideology, naggaputi apo no saan. Now, how do you know if the spirit of that ideology came from God or not? Through the Word of God. Amen. So do you know how the Lord Jesus Christ faced the ideology of the devil? Malagay mo yung Matthew 4, the story, the temptation. Hello? Amen. Kat anak ko na nangakasta. No talaga nga anak nakati Diyos. Pagbalin naman nga rod nga tinapay tabato. Idea. Mayat mo na, paiso aya. Pagbalin nga tinapay tabato. Anyway, kayak.
But Jesus did not succumb to the idea. He stick to the Word of God. Men shall not live by bread alone, but by every word. As it is written, tikuna ti Biblia kat kastoy. Hello? Di kuan kakabsat ni Satan. Anat inaramid nan, nag-quote mo ti Bible. Be careful when you misuse the scripture to satisfy your own desire. Anak kunanan, di ba? Kunana nga na isurat, nga hanto ipalubos ti Apo, nga diso tasakam yan ti daga, ala tumapwak ka mga rod. Another idea, with the suggestion of the Word of God. But Jesus answered, as it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Idi ko man yung kakabsat, ipakita mo na ni Satan ti idea. Look at this. How about this? Kuna ni Satan. Among detang statement no. How about this? Kas lang ikan nakat option ka. Haang kunam lang aro, how about this kuna na pelang. Napadasan nyo, gimatangan nga makulit, dayagla ko kakabsat. Ha? Nga, hanag gumatang. How about this? Kitam lang. No inikam ti chance kakabsat kat nalablabit nga, magatang mo nga talaga. Amen? Hello? Ure ko madim kahit pala gumatang ng awanan na ta inconsider mo, day idea. How about this? So stick to the Word of God. Halika nga dito, MD, diyan ka lang. Kunin mo yung Bible mo. Okay? Social distance ta. Ayan. Halika, Vladimir. Pakita yan ta, video? Pakita? Okay, halika. Iwan mo yung Bible mo. Ayan. Iwan mo. Halika. Kunin mo yung Bible ni MD. Dito ka. Alam di Bible na. Pagpalagay natin ni MD Satanas. Absat. Ni Vladi isot Kristiyano. Ni Vladi, agsuro-suro ti Bible agad adal. Dingdingek, discipleship. Talaga nga timnek king kwa na digiti prinsipyo. But somewhere, adut digiti kapadasan, adut exposure ti panagbiag nga medyo hananapuutan, agbaliw di reason ti panunot na. So what the devil does is, agawan na di Bible. Kunin mo yung Bible. Higpitan mo. The battleground in the mind is all about the Bible. He wants to change the reasoning in your mind concerning the Word of God. That's what the devil did to Eve. Ano gusto ting bagatiya po? He wants to change your mind on the Word of God. How about this? Are you listening? So, test every spirit. Nang runa kada kayo nga mahilig ti hughugot. Nang runa no mahilig ka, digiti medyo quotation, poem, articles. You look at it, mayat deto, usto deto. Amon ni Satan kat psychological warfare. Amon, he will try to influence your mind and behavior. So what did Jesus do? Guyo dam ta Bible. Kunin mo yung Bible, Vladimir. Ayan. Lagay mo dito mo. Ganyan, Yan. Han na inibatan ni Apo Jesus the Scripture. He stick to the Word of God. Ure anat options nga ibagbaga ni Satan is stick to the Word of God. The devil said, how about this? Look at the glory of the world, the kingdoms. I will give them to you if you will bow down and worship me. What a bait! Apan tatainteng. Tinyapan nakat DJ kingdom. Why? Because ni Jesus Christ, kunana di Bible, all power is given unto me. So amo ni Satan, nga di kingdom ba itad amin kini Apo Jesus? It will be handed to Jesus Christ through the Father. But the devil wants, nga imbes nga ti ama, ti mangyawat iti anak, digito nga pagarian, ti kayat na, isut mangyawat. Ngam anak ko na ni Jesus Christ, as it is written, worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Kakabsat, what a blessing. Just stick to the Word of God. Okay? Stick to the Word of God. Thank you very much. You may now be seated. As I close, amoy dagiti Indian how they catch a monkey. Kasano kanot pa nagtiliw dati sunggo. Mga lada kanu kakabsat iti may sang nyog, tata, butawan da. Sa deigalot iti may sang kayo. Tapnon, siyempre, handa maikat di nyog, handa maisina di kayo. Okay? Dito yung nyog, butawan dati may isang abot, nga eksakto lang di gem-gem. Hanga di gem-gem, dito eksakto lang dito wrist.
We call this wrist. Sumrek. Kakabsat, DJ ima iti sunggo. Nga ijay yan ta uneg, kakabsat, DJ nga nyog. Adda digitay saba ken nuts. Paborito sunggo. Amo ni Satanas nga rod, ana iti pakat na game. Amo na no anat weakness mo nga rod. Di ba? Kung nanang rod ni Pastor Labren, edikat hanga unbeliever deta, indeliver. When you begin to love an unbeliever, hanga unbeliever deta, kung nana, indeliver. Indeliver ni Satanas king ka. Kasi amo na, di weak point po eh. Okay? So, tatakakabsat, ito yung sunggo, di siyempre urayan dan. Okay? Monkey will be curious, and sooner, the monkey discovers the content of the coconut. Oh, it's my favorite. A craving is created. So he begins to what? Put the hand into the coconut easily enough. Ganun lang kadali. O listo. But once he grabs the food or the snack, handa nga ma-pull outan kakabsat, apay, una ta clenched fist. Naka-clenched fist. Nakakastimatan. Katila umsekat dito yung kakabsat. Handa mairwaran kakabsat. Okay? No matter how he tries to break free, the monkey is trapped. That's what the devil wants. He wants to trap us. Now, the irony is that all the monkey needs to do is to let go of the food. Tama? Yun lang eh. And he will be free. So the monkey is not trapped by the food. Hanga di makan tinakatrapan na kakabsat. It's an idea. The idea that he needs to hold on to the food. The food is not the trap. Hang isot bait. Ngem hang isot nakatrapan na. Kasi naglaka na lang ibatan eh. Kasi ano kung mga trap, di jagat may batam lang, naikat mo ta imamon. Ti pakatrapan na, wrong di idea na. Kailangan nga gamak, hang ko ibatan deto, hang ko ibatan deto. See what the devil does? He will try to convince you with an idea. Hang ko ibatan deto, hang ko ibatan deto. Kayat ko deto, deto iti patibiyag ko, deto. Naglaka lang ibatan eh. Sa totoo lang. But you know what traps you? It's the mind. It's the idea. Naintindihan po ninyo? And maybe there may be some things and thoughts, right now nga adaking ka kat dayjay nga banag. I need to hold on to this. I need to hold on to this. I need to hold on to this. Mga kapatid, let us come to the Lord and say, Lord, thank you so much for this lesson today. Amoy yung kakabsat, ti panang surot iti apo, ti panagtulnog kadigiti sa una. Let me just give these closing statements. Is the road less traveled? That road less traveled, ti kahit na nga sa wen, it is unconventional. It's not the common. It's not what the public does. Kung ni Apo Jesus di Matthew 7, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Amoy, digiti basols, plurals. Digiti basols, kakabsat, ita, basols pela idi. Covetousness has ruined lives before, it will still ruin life today. Adultery, fornication ruined lives before, it will still ruin lives today. Idolatry ruined lives before, it will still ruin life today. And many people follow that path. That's where the world's going. Kaya sabi ng Panginoon, enter ye na because straight is the gate, and narrow is the way that leadeth unto life, and few there be, man-mano, there be that find it. It's the road less traveled. As followers of Christ, we are often tempted to go with the world, to follow the dictates of our flesh, to believe the ideas that Satan injects. Ngemti assurance iti apo, follow me. You will find rest for your souls. You will find the real and true meaning of life. Dagiti basol kan nailubungan nga pagragsakan may be enjoyed for a season. May enjoy mo for a season kung na Hebrews 11. The sins can be enjoyed for a season, but its end is bitter and misery. Ti ka maudyanan na ibati na kantulaeng nga napait,
ken misery iti panagbiag. Consider the end on mind. It is not worth it. On the other hand, the Bible is full of testimonies of men and women who were steadfast in their faith. They went against the tide. They followed the narrow way. They took the road less traveled. They are called the heroes of faith, the champions of the Lord Jesus Christ. And they are now up there in heaven, cheering, shouting, and telling us, don't stop. Keep serving God. Don't be discouraged. Stay on the track. Stay on the Word of God. Seek for the old paths and follow the Lord. Let us abide in His Word. And the blessings as we grow, iti parelasyon tayo tiyapo kakabsat, we will get sufficient strength to face our challenges and hurdles every day. And finally, I want to remind everyone today nga dati apo di langit nga gururay kada tayo. And one day we will go, ket pasungatan na tayo ito, dagiti nasamit nga balikas, ket kunana, well done, thou good and faithful servant. Makakahinga ka na ng malalim pagdating sa langit, realizing nga di pa nagserbim, di pa nagsakripisyo, di pa nagtulnog mo itiapo, is all worth it. Because the Lord Jesus says, well done, thou good and faithful servant. Shall we all stand? Agyaman kami, Apo, kada ito'y nga mensahe itang bigat. I pray that you continue to work in our hearts.